Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi mukurikiye Genius Media TV, nge ndi Ambassador Rusagara nk'ibisanzwe. Ngarutse muri studio rero kugira ngo mbagezeho amakuru ya politiki agezweho avugwa hanze y'u Rwanda, by'umwihariko twibanda ku makuru ya politiki avugwa hanze y'imipaka y'u Rwanda. Reka twongere twibande ku makuru avugwa cyane kwirikwa ry'ubutegetsi muri Niger. Mu minsi ishize Perezida Assimi Goïta wa Mali na Ibrahim Traoré wa Burkina Faso banze ko Perezida w'umuryango wa Afrika yunze ubumwe Bwana Azali Assoumani usanzwe ategeka ibirwa bya Komore ko agenderera ibi bihugu bamugira umuntu utifuzwa kuko yanze kwemera ubutegetsi bwabo kuko bakoze kudeta. Hashize kandi igihe gito Ubufaransa butangaje ko buhagaritse inkunga kuri Burkina Faso. Perezida wa Burkina Faso nyuma yo kumva ibyatangajwe n'Ubufaransa yagize ati, tumaze imyaka 63 tubona imfashanyo y'Abafaransa, nyamara igihugu cyacu ntikigeze gitera imbere, uburyo gutandukana n'Ubufaransa kuri aka kanya bitatwica, ahubwo bizadutera imbaraga zo gukora ndetse no kwishingikiriza kuri twebwe ubwacu. Abayobozi ba kudeta muri Niger bari gukurikirana Perezida wirukanwe Mohamed Bazoum kubera ubuhemu bukabije. Igisirikare cya Niger cyatangaje ko kizakurikirana Perezida wavanywe ku butegetsi bwana Mohamed Bazoum n'ibyitso bye kubera ubuhemu bukabije no guhungabanya umutekano w'imbere mu gihugu. Kuva ihirikwa ry'ubutegetsi ryaba ku itariki 26 Nyakanga, bwana Bazoum w'imyaka 63 afungiye mu rugo rwe hamwe n'umuryango we. Mu itangazo ryasomwe kuri televiziyo y'igihugu mu mpera z'iki cyumweru, umuvugizi wa gisirikare cya Niger yashinje bwana Bazoum ndetse ananenga abayobozi ba Afrika y'Uburengerazuba kubera ko bafatiye ibihano iki gihugu. Itangazo ry'inama nkuru ryasomwe rigira riti, guverinoma ya Niger kugeza ubu yakusanyije ibimenyetso nkenerwa kugira ngo ikurikirane perezida wavanywe ku butegetsi hamwe n'ibyitso bye by'ibanze byose ndetse n'inama y'inzego z'ububanyi n'amahanga zibifitiye ububasha kubera ubuhemu bukabije no guhungabanya umutekano w'imbere muri Niger. Akanama ka gisirikare kahiritse guverinoma muri Nyakanga tariki ya 26 2023 mu rwego rwo guhirika ubutegetsi no guhirika Perezida Bazoum watowe binyuze mu nzira ya demokarasi. Umuryango w'ubukungu w'ibihugu bya Afrika y'Uburengerazuba ECOWAS wafatiye ibihano Niger kandi ntiwigeze wanga gukoresha ingufu ku basirikare bakuru bashinzwe guhirika Perezida watowe muri demokarasi bwana Bazoum. Umuryango w'ibihugu bya Afrika y'Uburengerazuba wemeje ko hashyirwaho ingabo ziharanira kugarura umutekano w'itegeko nshinga muri Niger vuba, ariko ukomeje kwiyemeza gushakisha igisubizo cya diplomasi. Mu ntangiriro z'icyumweru gishize abayobozi ba kudeta bari bahagaritse ikirere cy'iki gihugu bavuga ko bafite ubwoba bwo gutabara mu gisirikare cy'umuryango w'akarere ka Afrika y'Uburengerazuba nyuma yo kwanga igihe ntarengwa cyo kurekura ubutegetsi bahiritseho bwana Perezida Bazoum. Ku cyumweru Colonel Major Amadou Adramane, umuvugizi w'igisirikare cya Niger, mu ijambo rye yamaganye impungenge z'ubuzima bwa bwana Bazoum, avuga ko umuyobozi wirukanwe ku butegetsi yamaze kubonana na muganga. Ati, nta kibazo umuganga yigeze agaragaza ku bijyanye n'ubuzima bwa perezida wavanywe ku butegetsi bwana Bazoum. Colonel Adramane kandi yibasiye ibihano bya ECOWAS kuri Niger, avuga ko ingamba zidafite ubumuntu kandi ziteye isoni zateje imbogamizi ku bantu mu kubona ibintu by'ingenzi by'ibanze nk'imiti, ibiryo n'amashanyarazi. Hagati aho nubwo ibintu bimeze gutya, abaturage ba Niger barasaba amahoro n'ituze. Abaturage ba Niger basabye amahoro n'ituze mu gihe amakimbirane yakomeje kwiyongera hagati y'ubutegetsi bushya n'umuryango w'akarere ka Afrika y'Uburengerazuba wategetse ko hoherezwa ingabo mu kugarura demokarasi. Lawal Salif utuye mu murwa mukuru Niamey yagize ati, ubuse bashobora gukora iki? Ese abasirikare ba ECOWAS bagiye gutera ingoro ya perezida wa Nigeria kugira ngo bakize Perezida Mohamed Bazoum? Ntabwo byumvikana. Batekereza ko nabo bazasanga perezida ari muzima? Hariho ibitekerezo byinshi. Ndatekereza ko abakuru b'ibihugu bya ECOWAS bazihatira kuganira n'abahiritse ubutegetsi muri Niger. Ati, turemera ko kudeta yari kuba rwose 100% kandi turashaka amahoro mu gihugu cyacu. Umuntu wese uzaba uyobora iki gihugu turashaka